Yuk masih bareng Nyung Putra Trio Muda. Let's play DJ. Live streaming saya. Papa Rehan Dupai Dalan. Spesial buat semuanya yang punya depan. Bung Telaga Sari ya. Arep sampai kapan urip sun mangkene kaya urip sungkan mati blipe. Kula duwe laki gawe gragas ngati bertahan kaya kuat kaya benih, kaya kuat kaya beli mas. Oh. Papa Rehan ini Papa Rehan ora ingat Papa Rehan. Apa ora ingat ning waktu gemanan kesandung dirangkul ngomongnya sayang barang wis dadi siji langkah melas-melase suntakon yang dikasih sayang. Masih bareng Putra Trio Muda. Papa Rehan Dupai Dalan. Papa Rehan Kanggone maning sing dua pasir putih. Asik jos. Spesial buat Papa Rehan sing ada lagu sing dia pasir putih. Waktu sing emang tertinggal waktu sing emang tertinggal sekian di lantaran. Ayo sayang yang bisa sun pengen mati sedina bunda kita sun pengen weruh bunda kita nangisi kula. Bunda kita maning bunda kita sayang bunda kita sing paling aman bunda kita paling sayang bunda kita jos mana bunda kita sayang. Yuk terima kasih bunda kita. Yuk di rogo maning bunda kita
Putra Trio Muda kanggo wong Telaga Sari saya wong le Bunda kita sayang, terima kasih Bunda kita. Sing de pasir putih di tonggo di mana? Papai Rehan, ada kena Papai Rehan wong ya. Wong tua sing eman tinggalan melu sampean sekian dilantarakeun sun bisa yen pengen mati sedina sun pengen weruh sapa sing nangisi kula orang jaluk harta kelawan benda cukup karo tetesan banyu mata. Oke, terima kasih buat semuanya. J03 live streaming. Papai Rehan di tonggo-tonggo nih Papai Rehan. Masih bareng sini aja production pasti. Kanggo mama tuan rumah keluarga wong tua sing eman tinggalan melu sampean sekian dilantarakeun yen bisa sun pengen mati sedina sun pengen weruh sapa sing nangisi kula orang jaluk harta kelawan benda cukup karo